kirwa technical branch ya were aja no process iraba kuthithia na intake next year ou ngwitikia twina uria wina cio kinyacho tukanenkerwa kenda tuthoma na tumenye impie kwendeka twikiana betu aja technical yetu kenda gukara bwega. Au ange ibuije puinde twina mu youth turusete ndene na circuit wetwa Shalom ngwitikia baba ingi bamuije no Faith wakathoine wa JCTM itumuije muno mware owe barabonere accident ara mairi thano one Sunday na ndere gutritwa kirwa ICU HDU akiuma agachoka, but at the end of it mwathana mujukirie this week na kwina mbire na mono hospitali through achore na through can't ni umbite kwa setun etigara 700,000 poito kwenda 700,000 kenda tumba gukria mbirira atumba kuringeria Shalom bwega. So twina kandi yu ni tutumiri wetikia Stiwandi ameariria nkuruki na twina nyakandi cha individuals Mr. Muthee Gideon agatutethia kuthiurukiria ene kandi ici ciegie mantu jau na youth fellowship ndemenyithwe chairman wao twathiria service bageta no bonde youth fellowship ino bakathithia fellowship na arua tainyanya ku fellowship na njaire atwinde inya twi tugwati ugen njera kenda twita kubaboreria mantu ja marito sana ende mwathani akabekira inya. May God bless you. Thank you very much, my assistant Steward. Tumuringaringere ni karwe kange gakega. Thank you very much. Our guest preacher, Women Fellowship Connectional in the Methodist Church in Kenya, Super Minister wa Donogone Circuit, Reverend Doreen Mureithi, our Superintendent Minister, Reverend Daniel Mweti Munene, the Superintendent Minister wa Kaga Circuit, Reverend Mercy, Circuit Ministers Beto Bonde, including our newly graduated Reverend Martin, Evangelist Beto, Atomeria Beto, Atongeria Bakanisa Chieto, Chionde, in all our sections, and the new, the mighty MCK Bedero Church, the political class, a member Beto Bonde by MCK Nari Circuit, na ageni Beto Bonde, Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega, amagita Jonde. Okay, the muchore ubukaranirite no muringere smile mwere, I'm good of the Lord. And I'm finishing strong. Mwere karibu ge kiumia kana arua. Kere marietu ambeta watende kegonda na Kristo imureithi na monokio mwojo wakwa. Inkugo gushokeria mwathani nkatho nontu bompa the grace, the finishing grace na ingwetikiria tukathiria bwega na tuketha twena itumibio shokeria mwathani nkatho imwaka jojo 2025. Kanjo kena kanya gaka kubukaribisha bwinthe kiumia negetu kena arua tujite oshokeria mwathani nkatho nontu bo mwaka jojo 2025 tware aja kiumia ga covenant service twara mwathani atu grace ya possess biria bietu bia mwaka jojo na mwathani wetu na ete mwetekekua from January to now we are concluding November as we usher in the month of December tukaromba grace ya mwathani ete na mbere keja sufficient mwathani na tomba nerete as Nari Circuit tomba kurugura ofisi tomba kwetha twina nya kanisa na additional church na ituruga uya 10 and not 9 turare kiagate na ndeitujuri tetazawa the nearest 10 mwathani aturaundra off to muringaringere rwe mwathani atombanira ndene kanisa chietu turare a project nyingi na tuomba kuthithia mantu ja manene ndene kanisa chietu ndene ikundi bietu tukuigwa ndaka chietu chietete kuma mande mwaka jojo tukarete bwega akuruba karabwega na bejo kurukithwa ntuko ya narua twene tumibio kwira mwathani bwega na nkatha chietu chithongi. Bwana Yesu asifiwe.
otorera aekuru betu smart. Beautiful si beautiful. Fine si fine. Fiti si fiti. Ibari ngerwe karuno ntuba kwa fiti. Thank you. Na akuru betu na babare haja ibejere kutoa backup. Kindole si kindole. Wapewe chao wazee. Thank you wazee for the support. Na budhongio we support ya akuru. Teza sawa. Akuru ibo batumite budhongo mou. Kwa ibwega na itoshokeria mwathani nkatho. Kwa it's a wonderful service. Iria tukuthikiria mwaka twe as Nari Circuit na itoshokeria mwathani nkatho. Igwe ni bure karibu no already bukaribishiro mono ge service ya unfolded o we unfolded na mono nkruki toshokeria Wero TV nkatho no ntubwa kwithira bakiaga service yeje yetu turiaja na assistant Steward tukuona ora kiumia gitete uria anto bathingite gasimairo gakega kwa uo kathura inga gasimairo no ntu niwo kuona na aria anto beto bakeja kuga thoni banari bantu mwana wetu etere nari atwe kuthura inga gasimairo inga kaviko o ndingire ni kombone takau ikamente no otherwise atuona ora twejere kiumia ne getu na arua tukanjiria na sections nkarunge katongeria ba sections nekenda bakarungama riu nande atongeria bakanisa chia section yeu bakarungame na member twitite rwiro kwa tukamberia na Murugoma section the section steward I'm informed ate kuigwa bwega tukamurombera section secretary ariku baiko chairpersons back kanisa yu bakanisa chia Murugoma section executive bonde machairman yake kuona good ibwega ibaringaru karwe kamwe amemba ba Murugoma section Nkoriga Ndhongori and St Andrews Murugoma wako wapeo kofi moja. Thank you very much. Tuena Mekanondone section the section steward imuonere the section secretary wako executive wa kanisa chia St Matthews Kanondone na MCK Kirengo executive wa kanisa hicho idhato wako wapigiwa kofi moja. Members ba Kanondone section be upstanding for introduction. Wow, they are in good numbers. Wapigiwa kofi moja. Tujakire Ost section, Nari section steward ariku, section secretary ntamuona executive ba kanisa chetu chia Nari section Gathoine Karema Michogomone tupigiwe kofi moja. Members ba section ya Nari the Ost section ye kiumia gietu kia Circuit na Arua inyabange be ome tentina ibwega ibaringerwe karwe kamwe. Thank you very much. Turena kanisa yetu nene Nari Circuit, our big church MCK Bethel Highway Church. Please be upstanding for introduction. Baba Superintendent Minister Doreen batera muandere bageta ende bakamua mwathani embere MCK Bethel bate inene section so far nonto ikanisa nene Highway Church wako taka na ikanisa emwe ibaringero karwe kamwe. Thank you very much. Na atongeria bakanisa hii bati gobarungami kaidre the executive of atongeria secretary chair na treasurer inko mwene ibaringero karwe kamwe. Thank you very much. Inkuona tuena ageni beto para batiba kanisa hiu kwa dharore wa kanisa engete undagweta kaendere rungama no tuitwendete ageni rungama imbije antoba ba Wero baka introduce isupa baru bange kodara we mugeni na wigo iganirwa na kiumia na batu muthenya jwa narua na wigateka tegeto just stand and wave for us twendete ageni. Thank you, wapigiwe makofi na karibuni sana Nari Circuit. Katuone groups chieto very fast akoro executive ba akoro bareku na itujebe na manjukumu na area ibwega ba ikubo badato karwe kamwe ekoro ba ikubo ndebo badato nonto bokiatho kia okay reception narwa bari nyamwe kamwe a youth beto executive ya youth wako
wako wapigiwe kofi moja. Tuteke JCTM executive JCTM wonderful, watu wetu we well represented, kofi moja. Brigade weo menau wene nya uniform yao na itubonere tesa sawa ibari ngaro karwe kamwe. Mission and evangelism ibwega ibari ngaro karwe kamwe. Intercessors, a very powerful group in our circuit, parunga mwanye na nontubwa maromba ndene circuit yetu kanisa ene cheto na tugeta bwega tukafinish strong. Kofi moja. Turena choir atongeria ba choir, thank you, well represented, kofi moja. Turena nya wonderful team ya atomeria beto atomeria treasurer wako atomeria ibari ngero karwega kega executive wa bonde beku na atomeria beto beku bonde kanjo kina kanya kaka gushokeria our superintendent minister na circuit office na atomeria beto nkatho nontu bo turithia mwaka junde tuketha tukaribwega iturithetwe buru na tukaigwa gushokeria mwathani nkatho. Akristo beto ba MCK na ari circuit tubere atia batharima ukeria ni njara enyamwara nontu ibaije ututharima na bakorirwa mbugo chitharima kwa uturiuga ibadharimwe ibwega na kwa ibonya ibaye katigati geto na aja nyabwe batharimwe kwa ibwega nontu borethi bo thongi na mwathani ete na mbere kubutongeria. Turenenya ageni beto in the political class na bo tukethia na reverend akaba kanya nikenda baga tukethia atucoke nkatho ge kanisa chietu chionde nontu bwangu ge nthongira twitete mwaka junde mwathani ete na mbere gututharima. Kuri na muyuthi wetu tutigete ta wewe utwerurwa ina assistant steward Sharon wa gathoine I family no batu bwega nontu mwana una akarete for almost 2-3 weeks chibitare na tumera a lot of resources mwathani aja kumweta na uje na ande biro chibitare reo na stiru na ande twathiria biro chibitare tubangai biro mathiko tesa sawa kwa hiyo tubati kumutegera bwega tukonora tukathithia tukiinga no to tukithiria kiumia kieto no twithira twina katheti at least to support family eu nikenda at least tukomba kubaringithia na small or a big way tukathiurukia katheti nikenda tutakinyaga thoine support yetu ikinye nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukithirekeria service tuketha twina kanya kau tucokie nkatho nontu bwa ithurano bietu ndene makanisa ibietete bwega na itukoromba bira binge bitigere nikenda bigeta bwega nkuruki Rinders bara mwathani okiritie by the year 2026-2027 nikenda bakajukia ngugi yawe na grace yawe keja more sufficient. Ndina wedding bands tuna ayuthi beto bakugurwa na bakugurana na itucokeria mwathani nkatho tukithireja mwaka tutirombete kwitha twina mirano kanyuma au ende no kuona itukuthiria strong tuketha twina mirano ithatu ende na ndende tangasa mirano ire inkojokia kanya gaka gutangasa murano jwa Anthony Kadhuri urawe mutano wa Mr. na Mrs. Francis Mukaria beta kanisa ya MCK Nkobo Town Church thaiji ende originally iba Kanondone na ngirore kananu daughter of Mr. and Mrs. Alex Kinoti of Wondervest Church Nkobo. Murano jojo tukagwatano I Reverend Jason Mutua the former patron wetu wa Akoro December tariki 6 Saturday twetete MCK Nkobo Town Church kuma dahinya chiongwa dere ne tangazo raja dato kwa u kaja kwithora ina kirigeria kirage tumikia ana babo baire Anthony na Ngrore bateka gwatitanwa kire murano uge kana okire Kenya na Kenya kwa wewe na kirigeria kiana bako gwatitanwa dere irio itangasa reja dato na rae muthia kwa ugutewe na ngosaina nontu soft copy ibwega ndina the other announcement
ngutangaza murano katika Charles Mutuma mutana wa Joseph Nyamo na Agnes Kadhambi. Baba ne Amero bakuma mwirega jwa kwekana na bachiari Consolata Hospital Nkubo. Murano jojo ojo eta kanisa ya St. Paul's Kanyakine Parish na imukali wa Nkubo barejo kanya na Mbete Makandi wa The Red Jacob Bundi na Susan Nguta. Nawe ni wa kanisa ya MCK Michogomone, imo yuthi wetu wa MCK Michogomone, na muranojo kethera jorion tariki tariki 13 cia December 2025 na area Sacred Heart of Jesus Supreme Consolata Hospital Nkubo. Dere nireo itangaza ribati kwithora rira jaire na iro tutangaza aja ukaja kwithora kuwe na kirigeria kia Charles na Mbete batika gwatithanwe kire murano jojo au gethaiji kana akire Kenya na Kenya kuwe na kirigeria ki emanisha gotewe kwa ibwega tukubarombera ba robena murano jo muthongi na bakenja ndene ya Kristo. Tukajo kia maromba nonto bwa member beto barabati kuigwa bwega. Tuli na Florence Gekunda, secretary wa Ndongori, sectionist wandi wa Murugoma ate kuigwa bwega. Tukarika na Shadrack Murugo wa St. Andrews inyawe na ajetwe. Tukarombera Mr. Kiruke still ata respond bwega ena side effect tiandawa no karakiga wa bwega choka nkoma kendo muchema na ikieto Mrs. Kiruke atombere kwitha aria mona batu kiumia neke na arua kwa tukamweka marombene na tukarika na family ya Sharon kana family ya Faith Gitonga orea barusete mwana ojo muyuthi ojo Sharon nekenda mantu Jonde jageta bwega. MCK gathoine iba korua kiume kiathira batigerwe ome ya all aboga itika all aja kiumia kiathira atomeria na bobonde iba korua batigerwe aja hone. Kirengo Church iba korua iba kurikano kuketha kwina leaders meeting come next Sunday. Michogomone nyayo iba kurikanwa mantoja kiumia kia family life Sunday kana Thanksgiving Sunday ere kethera ere on tariki mugwanja na mutomeria akethera are Bishop Njage kwa ukorwa twithuranire bwega. Turena the newest reverend in town, Reverend Martin, turamuthomithia ya Saket naomba kuthoma bwega na athiria kithomo kiawe bwega na Martin ari gatigati getwa aja rungama Martin kidogo anto baiba itete ngoge nene mono itete ngoge nene asinari Saket twamutuma kemu neta athoma bwega na nandike ejete gutwitira ngoge na gwitira na bamwathani ngoge nthiguru yonthe kwa ibwega sana Martin on behalf of Nari Saket tugucokeria nkatho utato disappoint ntetwa kemu nde muchiari onto ini ndiraraga fi era buraita Bwana Yesu asifiwe ini ndiraraga nkarigita cheki na kwa mutuma bwega na ageta sasa wa kwa ibwega tumuringere karwega congratulations bwega. Thank you very much na kiatho kia Martin gyo kongwira kuthiria kwa we school bwega graduation iketherereo kiumia gya tariki 14 next Sunday but 1 kiumia gya kethere gya JCTM na kiatho kia wege kathithirwa kanisa ya MCK Nkuriga kwa ibwega twete twa celebrate tukarume keki eu ya mwana wetu ya reverend wetu na tukuri murombaira mwathani ete na mbere kumukiria nkuruki. Tukwirwa mantoja Saket crossover tariki 31st MCK Bethel kanisa ere etwa ewe church tomba gweta anytime nonto were connected na tukauma thairia tukaigwa ichio kwa ibwega twete tugacokeria mwathani nkatho tukainge mwaka bwega na tukawelcome mwaka jo 2026 twithira jwe mwaka jwe na ithari mo bibinge gikundi ga praise and worship ige kurwa getirimane na superintendent minister twathiria service au wange next year January tariki 4 tuketha twina kiumia gya covenant service aja
michogomone tukeja gucokeria mwathani nkatho nontu bwa candidates betu ba grade 6 grade 9 na form 4s na nya batu twingwa mucokeria nkatho nontu bwa turithia mwaka junthe twejete kundendicate the other new candidates ba mwaka ja 2026 the form 4s grade 9s na grade 6 during that service na twejete kurikania na mwathani uria tukamutumikira mwaka ja 2026 kwa untariki inya cia January twenda tukeja nikenda tukethira twina service yeu nkethiria Kanondone inyabo ibakuruikanwa ukethira kwina Thanksgiving service ntariki mugwanja cia December next Sunday takiumia kira michogomone nyakyo bari nakyo kwa Kanondone family Sunday next Sunday ibukurikanwa kwa bwithuranire bwega nikenda tukandendicate families cietu na gucokera mwathani nkatho otherwise bwega ibwe nubucokeretwe nkatho nyinge muno nontu bwo tukwatira mwaka junthe achungaji betu iba karibu wega na arisaketi ne karibu wega nontu bwa support yenu nontu bwa research yenu ndene kanisa cienu nkatho cienu ichunche bienu bira bugwita ndene kanisa nya assessment byo bitumite tukinyaja tukinyite. Bwana Yesu asifiwe. Turingaringire ni Jesu ruwe bwega otherwise aja nande nontu imbije tetrima na kaire twatrima na January ntariki inya. I wish to wish you Merry Christmas ya mapema and Happy New Year 2026. Thank you and may the good Lord bless you. Ibwega. Kanyaga kanande ngakaribisha the super minister, the coordinator inya wakoro, ndene ya kaga synod, nekenda aga take the next session. Karibu super. Thank you. Pere tutanambera turombere antupa patukuwa bwega turombeni. Papa umwega tucokeria nkatho nontu niwe morania we utwirandene yukuri aku utithinka kana wagwa ni toro mwacoka atwira njara yaku tinkwine ndaja mwathani turoma tukiririkana Florence Gikunda mwathani baba tamburuke njara yaku iguru riawe umorie no mucokerie thire ya mwiri jwawe mwathani nikenda baba umwega agokira etina mbere kurita ngugi ira mwathani umwete kurita tuweka kinya Shadrach murugo tumunankane akiriwe mwathani arama migitande ne thanishe nende mwathani tamburuke njara yaku muringethie gicunje ke mwiri yawe kiraiti kugo bwega nikenda thirie mwiri yawe wa mucokera tukurikana kinya kiruke mwathani baba itukuroma nikenda kinya ndawa ire ikunywa akunywa mwathani baba ikaomba wetana mwiri yawe na igicokakia thirie mwiri yawe na ikithiragia dinera mwiri jwawe mwathani nikenda gaukira kinyawe nontu mwathani thumba ciaku tukuromba bonde mwathani baba tukuroma nikenda waboria ukurukira mpuro ciaku mwathani baba umwega no aturetere korwa na tukuroma nikenda thumba ikora na baukire beye urithine bwaku tukuroma nontu bwanja ya gitonga mwathani baba gitare bari na biure bibinge gitare bakuwa bataukiri eka mwathani baba wete na mbere ubaboreria wetu tumaira tubara turi akwenwe nabo mwathani na kinya mwathani umwega wikaranage nabo nontu mwathani niwe umbo kinya ara tutumba ukinya gitara mwathani ba kwenda ukiri na thiri eka mwathani thiri kwe ko yurendene anjera na tukurombu chonderito na Kristo mwathani wetu kuromba amen. Bwana Yesu asifiwe. Uke hakwa ilia dha hicho tukwendete kuthiria indi no katwitite na mbere tukitharimawa kana tiguo so wende ndina ngwe njumu indi ni njumu nontu ndombo kuita wa ndura indu kinyo ndura ri nontu ni ankumenyera nkoro cia antu abaingi temenyera nkoro e muntu umwe sasa sawa temenyera umwe benda kwendo no umwe katuwetikanire indi tuwetikanire nti kuthura na wote ndura ituka the shortest time na burokero endo ninke akwiro ndombethi mbukira ankarombethia tuwa inyeri itore akwa angwendo kurita no gakwirwa kimo rokire we ya uturombetheria bya kuroka rombera antu baba ayitwe no tuibya kuroko iri rombethia so ende wetwa please uithi burokwirwa na ndenda kwambiria na atumiria betu our lay preachers
Wara mutumiri ari na rwame ankume abainge barutero endi nyoka ethoro rutero please rwameni antabuni babata muno nonto bahatu turi minister badato ara minister bakarende babu dikire atumiri ndawa lay preacher dawa tal ibondu ndawa na chunku ra minister turi badato ake na evangelist baire igitare atuti kanisene ibope yani kenda baturugamira na mwathani abutharime ndenda you wave to the congregation na to receive na roero mwe. Thank you iboega mwathani arokumwa ibonkwenda antu bonthe bagathe kou and you know where I'm targeting. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist vetu evangelist wainjilisti amba uwe marietwa onto bada eto evangelist David Mureithi. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist Martin kire kanisa ya Methodist na athiririe ende gwika step ketawa kethira netete bereta college rumwita reverend ende atira reverend nonto no mwankete tahatika process ende ka process ka interview kanga ete process ya interview nonto atira ita through the interview no evangelist ende nathirite nende twamuikia na ituwitikia akuruka boya gibonto kuigwa twimwita inya reverend kenda tumwikira nguvu. Evangelist Martin Ichoro, Evangelist Karuetha ni evangelist wetu ndene akanondone church na aritangu genjaga muno na imurombe okurigario ka baraba eta kurombera iroria ndi na ukuje na araba eta wikia nguko Karuetha ate wetia nguko ate wetia ira charangie mwe but she is a powerful prayer warrior. Ukaweta kurombera no achokerwe una Karuetha otebia wetia batu tu kanisa tu saket through kanondo ni tumenyera ira weta kurombera na kurikire njara wete utetumike weta kivara. Bwana Yesu asifiwe. Kandi no ko you know to ararombethia ararombera my ministers, my fellow ministers babu ejonia. Oh, we have student ministers. Twathiria na Ichoro no tukuthomethia no twitite na mbere no tuciara nthumba cia mwathani. Student ministers please. This is Mutuma, he is in Kemu netite na mbere na kuthoma kinya wetu muringire karwe kamwe. Joy Mwendwa is also a student at Kemu tumuringire rwero mwe. Thank you. Kamba kairara kira evangelist no tureto kuritangwe we evangelize together. Ministers. Tutiga coordinator ke I minister ende I coordinator. Na noe mutumiria wetu. Jilo kole ni we minister na we kirita kola. Tika aba supo kwa wa keorirwa. Katokedu para wageni Pature na hapa umete very briefly oranda uga Iboega unimbito wa Reverend Mercy Kinya Wanyabera Jesu na amenyerete na kumbonokia Superintendent Minister wa MCK Kaga Saket bezere kureta Reverend Dorin nonto imutumirio narwa yumiene giki no mbirire murete na ndaigwa mbiza na ingwirite. Amen. Apoto kona bangwanene kakwenda bukwenda kwero nkuluki au. Bwana sifiwe. Praise the name of the Lord. Peter wa Reverend Gideon Chilo Yauri, the Reverend Kisiwani Saket, Mombasa Synod, Voi Church. Bwana sifiwe. Ndenja kanisa kwa MCK Kanondoni. Thank you. Thank you. Karibu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ito Reverend Paul Nomuthiora, Kristo nambonoketie, Saket Minister na Risaket. Bita wama sio kemathi na Jesu nambonoketie. Amen. Yato inari Paul ni patron wa JCTM
no in charge wa praise and worship. Grabe. Mase noene patron wa youth na hekuru ande patron wo na patron wa akuru. Bwana Yesu asifiwe. Na chairman wa Tumeria. Thank you so much. Nenda kwa wale ambao wanaomba kura. Itaramba mbere baraba tu ukari kumbugire atire wanasiasa na Tumeria turitangu emwe. Nonto ndwamye siasa ndingete to win antu bawikie uru. Bwana Yesu asifiwe. Na ibonto toko wiru bukarinde bukirerete na ngwetika bwakireria mwanka bodari mwaruto toro mwathani ngwetika butethera bwe naraka itirile hearts rabo yaka nisene muntu akauwa naraka kinyaitha itu bwaga yakanye bukauanga araka bweta tutewira ko muno tikaba twabwera tutewe oni personally nitewiragwa nontu we wambira ciaku no tekwenda nkwira ciakwa no menye ciakwa utero cie norongo. Naomba kuwa if it were not so, I would have told you. Nontu ndi kwira mbitite iguru na nkwenda I want your company. Nikenda tuita kuona moyo Kenya na Kenya. Tuita kuora tumbire uratwete inya urakwete inyeu. So tutawiragwo muno barabara aitu buciumagie bwathikira ruteto rwa mwathani nontu ruteto rwa mwathani rutewikia parliament kana ruwikia county assembly yake endi rwa ukurukero wikie guru. Bwana Yesu asifiwe. Kampeni yetu ni njega nontu tewe mbetete akinyomwe inyakethira weru nirekire that clip inyakethira weru itira bangire kuya kuriungana. I can assure you omba kwethira wote ke nontu wameonere werune endi ba kirindi kionde gikio tuthikira nontu twetiri antu bane murungu ende kinya babwe murungu atwetirite babwe. Bwana Yesu asifiwe. And we love you. Itoboendete kaba to abwero nontu by the way tika toboendete ka bwepata na Passover inontu badu kuina we have you are part and Passover na ya turi how to eat nikenda tugo tutoro mwana nontu kiritike kionde kwete wigo tutoro mwana na rotati itonda buro nikenda weya uwe rietore aku no tuire bro kwenda nontu tukumea ku bwo kwenda ndu na tutikumea ko na ninko na nenda kuromba uratoka wethia kenda tuitangana mpwe baraba pakwenda weta county assembly pedre baisa indie baraba kwenda weta parliament na senate na obesa indie kenda tuitangana mpwe tikavuga ukira buke abo tuirange na ina narake ndo heta uorongi no muye winde bwe babe twibona buthongomi na twibwenda nora geta miano etukenda tisa sawa baukira ponde enda baukira ponde kenda tukia not less than not more than a minute please, and a minute is also big. So I'm being Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bita wanjason maingi moria kumakanize michogomone na inkuromba getike MCA ponteje na maromba na ngreat antu bondo bambona bampenda na murungu wampenda bitanka burunga mire tonte assembly. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Turite ningugishia mwathani uni ni bita wa Solomoni Kimathi kana wachia Yesu Kristo mwonokia moyo wakwa 2027 ye kinya ndenda bundombere na turombere mutongerio mwega oro gatu support ugo atutethia kiigwa na ari wondi umora wejete kuromba maromba yuni ini kwenda gitikia MCA kiigwa na ari wondi na mwathani abutharime. Bwana Yesu asifiwe. Onkethia kethira ni mbona Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonthe. Bwega sana Reverend
mbere ntirauga kinya atia inkwenda batu a Kristo banari circuit tucokeria achungaji betu nkatho muno no ntuibarari na conference Nairobi na bathura leadership we njega bathura leadership na peace na batu itugwiritwe no tukanisa yetu itete kurungama na ekare bwega ingire ni mwathani rwe no tuba conference ira barathithirie. Thank you mchungaji, we are very happy to see you barathithirie na tunashukuru sana. Kile mugeni bita wasame Kinyua Paris Jesu Kristo mutano Murungu monokio mojo wakwa imuchokeretie nkatho no tunaete mwathani umwega undibumite ndene abode circuit ndene ya St John Reverend Dolini no wandithagia mbere ja kwija ndeze no wandithagia ndene abode circuit na ndithitie bwega. Bwana Yesu asifiwe. Ntikwenda kwaria mantu amaingi no ntikwenda tuigua ntumiri na ekuru na aru abuthongi ekuru mwa butethongi. Thank you very much. Ntikwenda kwaria mantu ja maingi oni mchungaji ni nderere mwathani ambake maguta na aria ngeta baranga chemani abo barabaga mbona nyoro tambona kaire ambona agampenda nukugo gimpenda ampenda ambikira nkorone bwira gwata nkoro au mbigwe gwata nkoro au ambikira ariko au nkorone 2027 no ntoini karomba gitiga kirua na reward na ini ka MCO kirua na reward jora abakukwe kuga to andike nteto na bione kibinene ini ka MCA wenu igitare uri akinyanda buromba kura bomba kura ka MCA ugeni mwathani Murungu amutharime na buthithia bwega. Thank you very much. Bwega na bweta buke oturomba kura na rie ndi bweta na ara bura irui batwe bukuru batu muno. So Kraji ashirika ba na Circuit ageni bara batuliongerete o protocol staff. Bwana Yesu asifiwe. Murungu no mwega ama jita jonde asami okay unketheria kuruia ro mbona ketheria so nuntu pa time mbere ma ambuge magito mbetako asami jogora ndi mukanionari mbunetera kwa Destan Circuit hizi ni mwekwa na bitangena obiti gavana ema antokeria kanisa katho nuntu bwa uria enderete gutera ndiguru nuntu thirira twinayo thaa ici ukethirwa ati kanisa mantu ja tita bwega koguo akristo ingire ni karuinya nuntu bwa maromba jara burombete amba tu inkuona twina media twina Weru TV twina Meru TV na mbuge nuntu uti muntu ndiraigua ge appreciate media outlets iji ichigwita ngugi nthongi maroi na ruivo ibachitaniriri na arua beja kumurika manjara ja kuendelea na bo ateka antu baraba kuteka ira na Facebook na YouTube bo kutirwa nuntu tweteka tukona pa mami betu apa komenta ko ambuge ivoega na Murungu apo tharime ngithiria mbuge kwina ibije mbetherwa deki ruterera rwa delivery unit au bitina ere governor na antu baraba ingi ibarambora yebiuria maybe bia ibambore biuria installed project yekirwa nari na mbuge kwina cibitari ya Muruguma iria ndaerere antu banari uria bakathithie especially pa Muruguma ndabera ibete public participation aria ni into bikairwa na last financial year ibetere na bekira wa mbeca na ithiru innovation ni akirangi kidogo na ndi mwaka juju nyaju ni mbeca na mbeca ile itia nande kuthithia kugwithia stima kwina roje na equipment mwaka juju 2025 2026 ukethwa kwina recruitment ya nasi ko probably itukwatukae wa nasi kenda cibitari iria yomba kurugurwa na bamami betu kenda bomba kuyuribwo kundirwa ndawa aria na bomba kuyurwa bati kuita kuraja na nyeki timene bado ki public participation ni kuthithia equipment kuitanda bikoja ni bingi bingi rwi buteri nyakarwi nuntu pa time antigire au na buga Murungu apo tharime na bwite bwega bwana na kaide. Thank you so much. Mami ake ba tokunda kwendawa wete kia itu inde mami bakajua baeta kunywa ndawa ukajua ende waigwa butukuru baeta kunywa ndawa na. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani mwega ama gita John ibwaga super
undi na kuguru guku nene mono umbito buyungira aja kabutima bwimbi ya mwere na undi thiri ya mwere tiba wake murungu nai woni ndenda kwa nya un mutumiria ata nande ogatigati ne kau na mbere ntra ugo kira kithauri nte gurune nye guru kithauri oni ntona mbeteta kansene kasema ni asupo kwaria bwega na mbekira moyo ndina amandi no kuji oto mo baraba itakugira ngiye kumi kita uringana ore aria bakujaria na anda muthaura na akono nene bweguru woni kwejete ndekuwa bwena thanksgiving kwejete ano tundinera andu nene muno ri ntumburite na ndauga abukeja buntu ari oriria ogwi prepare to tuntumbo kwanera andu abia ubatere kuthithia abubatere ontu waje no ntuwe ba murudu wakwa mbetana ara ruire St Peters katrima eko na akuruba ba Methodist bagoga gira ne igiri dura ire awendaga anene ni bairi dura ure awendaga kwenda kuthura ngoma itanao kwenda kuthura murungu karambio ati bubuga na ira andu rari nene ndina ryo ambugira ntoke ndinya ntoke ka na inya ba ubu antori ochokia ngatho no ndira baba akwire 1987 kuthoma gwakwa ukara gwakwa uikara bwega ni antu hivi to mandonga wa mwanyene kauga ante tere kirindi ano to bo kauga ante ombo ukara ya muntu mwa kansene ya ro tupo kajaja oru imbio kuririra au ante rona kiko kwa wiki kansene na ante ona urungu amuri imbio kwenda na imbio endete au aguni okampeje mugwate makuyore mwathani wa batiranka gwa thiri kambere ngakuretera mwathani amure gukare amugwate makuyu ae gwandwana aweta kugwata kembere agurote garukai kia awandi chogeria nkatho geke biu bingi mbije no biaku biembio bieriene kugira kinga gwatanga kuretera rwambo ruratweka na yego gya gitatea ou ibwaga gutokia nkatho na arua jorobwe jana aro gutokia bio nkatho finally onde muchore o kanisa ndi muchore o mindia jo tonga kanisa buma nyomba ntengu jo tonga mindia ame ina to yeto tuku antu bo ba yo no to super uga imantu jaire jajo to maje wa ke ambio cha jamii kio cha jamii warua kwa antu kona bangenti mono bako iba kudure iwero TV iba kugurwa nyambene nazo tunendo bera tu mathawo na turi bere mwathani no tutungata ira mwathani ore ore guru roka thore iweru roka thore nyambene roka thore ikanisa na thore atunduke no tutendo go na mundu rote gwikira mantu ja mega na ja mai ko unze goro yetu nete bwega tumirombereni na tukare bwega na buranko bwira na supare andu ngamirite ona weta na arabu gweta no ntu ibo gweta bwanenkerwa rieni ibya kura chenu irankuru 2027 itene rando ibya kura ya chenu mbio kuru faina renkeria mbuge atire oni ndira ya murimo jo mwinde mono jo ntumburite ande kuja na arua super oni kurikia kwara kaire nanga iyo no nturio na no turungamirite murimo jojo ndangite miaka mingi ndona ndawo tindi daktari nteta lakini ndirampejere imponere o ura ndero no mwathani araugire oni indeketia kwara kaire ndirampejere super utumire antu ba tukaribisha bwega o tumabange ba tukariso babu bwega na ndaigwa nkoro kwa bwega na murimo jou urora ajuonere ekana daktari ponde nde kururi baremi ende jorondo muntu mwaki
na arampire arangeta nkarirwa boboe na ngatagwa boboe na nokora super tante ka boboe no tonge imorungoro rego roramenya murimo jo wakwa na kwa uno to botante ka boboe kurogeta kuthari tukaburwerera nontu nda bogaiteira to kwindo te muntu wina nkunyo nontu babarabara iwe china maiga kwa ndio na boine ngero kagiri bogane ngero 500 ngaigwa bothoku mono kwa uriani bokemya barabara cheni thoku yani bokemya mantu ya mathoku na nke jantu kwa supompe kanya kumbe kwa rina ndo baba kumbe nya oni obwonokyo bonokyo bwante gurune no pasta agaita na are guru thank you muri muri abazari to our clergy, our reverend, all of them, my fellow aspirants, arombi amwe nani tuko ya naru ndabukethia ndene ya mwathani mugeni kimarietu unimbe kwa David Mwangi umete kibirichia karanene ya mukuru itawa kabisa tuko ya naru reverend ibo ega nonto ogwe itukuije na nkoro yeku ni njega wendete anti no aragia ma igatuthaura nya batu na arua watu itikiria twarie memwe mbuge na arua imbejete na kaewa mbuga meri yo itano ethiri ngarombete reverend detra twana twa Sunday school some materials indi diguchwa materials chiongo cha Sunday school utirombere ko kwijana chia that level ya Sunday school indi I have one ya teenagers from 13 years to 19 years. It is for the true champion. You can have it. They are around 200 pieces. Jehovah Witness. They are verified. They are verified by Life Ministry. Na known to our teenagers, iba gochoa a lot of affirmation. Babweri gochoa true affirmation kuma kireo. Na the true champion we have there is Jesus Christ. Na ingwetekia our young people bathoma basake bagatete na nkoro chiao ikapoka zikireo kiri murungu bo ibo mwe bwajaire indali kimakethene ja ekuru ntombere kueja na arua reverend kueja na ndimbitikiria mbeja na ngero yakwa nontu no ungweje kwina media kana gutini ni ungweje tenkari na ndiche adidiwe ekuru niwe wambitite no umbitikirie mweke yewa kia wamechogomone yes na nuntu imbejire na ari kuna arua akoi makosa ndareta ngero yakwa tika aba koi jochereri antu agutira na ndi mwangine jire achereri na kweja na kiewa kiawe kengiri ithano na ndi bubo ngibo muisho burua nguromba na ndi buntege bwega ibuntegete ukathoma ndene ukuria Danieli reverend Danieli ithano Biblia iriuga nonto Danieli na bau bange ibare na kirundu kia mwanya ibare na kirundu kia gobe ederu atongeria boreje yetu boreje yeu ni gwitia mutongeria wina kirundu kia mwa babwe nonto ibuije irundu biria bigutawara na aja no bore moi kwathura na kirundu gekiaga na kirundu geke ari na tabote guchokia no bore mwe mwangi ari aja bugitaga na irundu botetaga mwangi bona ari bwira gekirundu kiria kiaga ri bote mwitekiria MP wenu 2027 ethero ari gekirundu kiria giki gya kurumana na gya kurega kuria bwuria ri bote mweka na au ni ugo kari na ndibo kwenda mwangi bo muicho reverend kuria bukatha uranto baba buru tiga mbugebu Wero TV nirariirwe bobo we muno nuntu wakuga mantu ya barabara na umbitikirie mbuge kau nuntu iwe iuma ende mbuge gute barabara ego wakwa na mbecha cia muntu keri temwe ya maguta iria ugwe weta okagura chiringi 25 tieta ke road maintenance
na bo ibu wero bo mantu chiringi ngana so gote barabara igwakwa na barabara na mbecha tia muntu barabara ere yakwa na mbecha tia magu so wakamatwa ibikibiki yetherwere nyunya ritemwe ikiuma chiringi 120 chiringi 25 ogwe mwekoro humete nari wetete kerua icio cia gwaka barabara so muntu agatwaramira kana aturume nuntu ou nuntu tikaitete mbecha muhuko jwao bu ibu ero reverend so atukuromba baria bautwaramira anga barabara cia nari ifeva bagetete gote feva togetete atia na atukuga mbere ya kamera building a road for us in Nari is not a fair. So you better make roads. Nonto warega kobuithia barabara. Bamwangi bachiari na iba ije omaboma. Iboega bothari mwe na bothauke. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Yatuge iboega ke mwathani nonto bwa manto jo jonze bakwaria na Murungu ageta kubageta manto ja mega na jaraba kwirireria ndene ya nkoro ciao. Mwathani arogeta kubojoreria na tukuga iboega nonto bwa support iria wa Michogomone on behalf of Michogomone na bange bore abwinde na aru ibodithete mantu ja me kurukira Michogomone na Murungu abutharime mairereria jau Mwathani arogeta kubojoreria Nitana guoko waku Mwathani naona wandekia baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Superintendent Minister. My friend. Superintendent Minister wa Nari Saket. Superintendent Minister wa Nogone Saket. Superintendent Minister wa Kaga Saket. Na ministers bonde baraturi na boba nali na baba tulungirite. Atongeria bonde na Kristo ba Methodist. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde umbita wa Steve Muriungi kanyanya ako wende mugeni kiwe we wende mugeni kiwe utijinkorombe kaburi utokarie gitero ria kinya unde mwenyeji ageni karibuni nja ni kanisa yakwa na ndabwirire bwa kinyabo komba kuria ina meari itonya irwa kenda kumenyora kuri ambo igaka kainere bwega ira ndari mwana jakwe Reverend Dolini Mukuji na Masei Mukuji no to Reverend Dolini no tukunyanga enda tukarabwega na Reverend Dolini ndete to atumeria twinde oni na Masei na bangi na ente meana anda urire indi ndio wau. Bwana Yesu asifiwe. Naenda itangu ge Murungu ugo kurita ndona kana ka gwitangu njaga ndachira ukona muntu ngangene na gukumia Mwathani atutega thantu ba mutegete muntu gakwenda Mwathani amuriongera. Bwana Yesu asifiwe. Na ino ntu bamantu yara twaria na ninte katungu promise into biodeli. Indije what is good for me and for the people. Ambo ikaiga Kiringo Primary School. Akambira kena tumantu to twingi. Chama ni Kiringo inari. Kana secretary uro ikunu iki. Good. Nyabo karunga mabwinde. Chama ni school good chairman. Thank you chairman. Mwana ucio kanenkera we kamuthomithia kuma January mwaka kauma Kiringo na nkimuguraira bionde bila kwenda atema pesa mbele ndiziki. Ogo thome otino gwa mauku jare mbirira chonde chairman nkari kanyenwe onaru eje enda January witonya school utetonya wina wasiwasi. Sasa sawa Brandon. Mwathani yothiri yako tharime sana. Wajairi mbere ntuga ntato chichi ache da wetyo kauga praise and worship rungamen buje bore atore ba ko babu kumateni kyombuirire age ni boya jabo kamba kuria man ana babu bete mission tariki 10 mwaka tariki 14 ne ukatu chama na ubete tabakara banywe bamame na bekire nya uniform batarite gutuma bena mbanje ande ndo ubarunga mubaromba kura ije niyo ejange nampu ubaromba kura tombe tondiru nana ba no kuromba kura nyakwa romba ni
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ibwega marieta jakwa mbita muthaura Kristo imonokio nkoro yakwa ibaba ngathite no tubombonekanira mantune yonthe gwetu iro iri ndikuromba janari saketi yakwa iro iri na ngutumi nyeireverendio kwa. Bwana Yesu asifiwe. Ibwega ngethi ciakwa na ntumo yakwa ikimugambi manyara nambirite ndeja mbukethie mbwira bure amonoe na tonto nsevenie kinya ke aburombe gitija sineta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ujonde jana kwenda kanyanya itafanya. Thank you. No mukethio mwira tubeta arambe batikuija ibeterete next year ibambirie kuija thai. Sasa sawa Kristo. Runga mangeni heshimiwa pimbe. Ndio nimbone watu thithia ndekemo. Arembe njo. Njo imuchoro kwanga koni watu athithio thai. Tonto bona ne kuthithia. Akaigua gwa. Kwinde bara barunga mabaromba kura. Ne ngavana. Ne seneta. Janga. Nyago we mheshimiwa runga birite ngavana. Ana bai bai nere bwaga. Babu kuri bigoro bakina bwaga. Chairman njo. Chairman yo president worship njo. Urenda tugutethia ate no tubatu tuburomba kura na bugatwari urenda tutethia ate. Bwana Yesu asifiwe. Atu twetete summit kuma tariki 10 mwaka 14 twina bime bire twina practice na twina ripaba kuma ncheru kuma kem amwe tukoba ngarama twinya hoteli twina erando nondo ne oturarija kesha yuchionde na bangi batina uniform. So babu kwa tu support boy heshimiwa ntuko na arua gwetikia mwathani atutharima na tugeta kuraja mbije bugato tithio bwega. Thank you chairman. Aya mpangiri thano. Chairman yoni ngiri ciakwa ndukunenkera ithano cia gugu support icio iji tubutuka ndoni ngarigira karwe bau bangi twambirio ara batwire kira muntu akonenkanira na mbethimo kaja no thai. Jamani ngakonengera ngiri ithano nenkera na mbethimo. Chairman ikakuringeria na ngiri igiri. Magana 5. Chairman ikakunengera ngiri igiri cia mugambi manyara ro kwenda giti kia seneta agoni choke kuongera ngiri o ngiri 3. Kou mugambi manyara na thiurunga kira mahali ne tabi athone otono ateta na igoni atuma andau antu goma yo tu kwaregera ira wa ye choka ira gwa. Uwe tawa Kalembe. Sasa sawa? Uwe tawa Kalembe, ukamenya Kalembe. Sasa sawa? Ibwa Chairman, thank you very much, and ibwa my brother Steve, no to that idea. Chairman kakunenkera 2000. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mugambi manyara tika kidogo kwa tumite njamba ijiri. Bwana Yesu asifiwe. Mwana mantu jaka nyanya gakubangite na ndatu stukira. Tea kidogo nyani ngongera ya 5. Twewe na mbethi mutwikire. Bwaga kanyanya kwe kia thwakirara gwe indu tithina no ntwana ibeturi kija kia gutukira kwina thina MCA wenu akirwo nari wondi wejete wachia Kimathi kanenkera twana tukigirikaka kuthari mwe. Aya. Itu tete baka chairman no gakwama. Areo gakwama. Uje tuli chore na ndo kanisa eje ni mbijara murungu anditete na ngugia murungu ikyo mtenda matinda nayo. So taka nkuga abo goku karembere nkuga tuli twarambe tutekuija. Taka nkuga abo goku lakini mutugo twina ju. Okaja kuba no kwigwa gwitira murungu na nkoro enderu muritire ugakinyirwa. Lakini at the same time nagoe ukaromba utiringaringite miari uruguriro. Sasa sawa?
so kubakethie tuba wish all the best bombe ugambi manyari mucore okwa bombe ma para tukuromba kura na acore bako reverend ndenda kuga tu mantu zaidi tuko ni ntaraia na inya Jumatatu ethira ana beto banda manere aja uju kiringo nontu kwa kuitia barabara nontu ne yaki yao na ntikwenda kuga muntu ura tukuga jaka tugukira muntu wetu mheshimiwa Rendikiri Mugambi tumurwithania ona bura buthu ikuruma na betu abeta bandits abeta thugs no ona bura buthu ikubeta antu botheri ankwira Rendikiri ugu igorwo otheri no tukatho tu otheri barabara wire kuthira so next time ukaruma na kaire tugakwejira kwaku arwa karakirithina no tuoga tisha kaire ukira go kunja barabara wikie kisima inya ikia kithithina o ikia kisima kunja wikie gwaku nyomba timbecha ciaku cigutumirwa imbecha iria batutorea gaira tax icho ciguturingira ngugi tukwera no antu betu so vitisho utwe nare wikia utibambuke ku ukurakura tigokara wetu makaya number 1 number 2 media ntiji mbibo gwetania wamenya utithomete mantu a media utijinya media imbi utijinya kamera imbi na ndu ukoro biro gwitia weru TV biro gwitia Ngamero FM ukoro biro ubeti imbi tigana nabo no ntuntu kweku nejete antu banari tukurumwe gitarira Rendikiri by the way ambiririo last time akiuga utikura twa muringire itutigwa mwitia maendeleo wethe itwa kuringire kura ka tutakuringire kura maendeleo ugatunenkera by force by fire mwaka 2027 nekinya 2027 yekinya wethro witete ngugi no tutimbecha ciaku utumira kana wethro utitete utumba gutura otwe gutubakaria buthuku aja witwira barabara ni wikira rami no tira mi tukuona turetete rami twero itugwikira rami thai maiga ja wikira njirene wero ita maiga ukaruma antu wite ngugi kana orege gwita 2027 ingakwania mukuru wa ne wito no ke no tukumenya ngugi kuniriko itukwerano antu betu tubandresa taka tubakira no ntoia kietu reverend nataka tukwaria makosa o uri ogondoka ira nkoma no unko gondokera Rendikiri na arua na tige muchetho Bwana Yesu asifiwe na ndi ario ndenja kwa ugo tuomba kuthithia ndeta kithithi na amakie no eja na aja tukamakania utenkaria na tafadhali kwa muthia kirikia turari na by election yaje uju na ndenda kwa Andres president na ndiguru oni personally ndirari mbere gisapoti kalishi indi mantu jara mbonerete nau ukeja kwithirwa Ruto ne ngugira kwenda gutwithia 2027 utende guru igethura ere ya 2027 ukinyeria antu na michinka ubekirite michinka kiongo kenda bakuringira kura kana kenda baringira muntu kura 2028 2027 mweri jwe na nacho akuruka utende igethura ere and he must stop that by force by fire na maromba jonka akire reverend jatingana babu bure atongerio ba makanisa ibo bataritie gukemea nteto ile president Ruto eteta na mbere natio vitisho bila ba inabio it is too much oni personally reverend ni ukoje nkulita ukethro atendreba ugu ukarinde gurau ngari ere aspint bisasi yerekererwe kiongo tu yaringa ngari ya thirabioni na ndingari nendene noro kuringa risasi iseneta wanyeri utieta wa matinga atimarisa huyo urenzi hiyo ni kalisi yako ndingo ndakura yani ile kiburi yao watu wako nayo reverend kutingo genge tumba kudije nenya itobia ore kaneni ya bibo butinda kuga kukare achane na hiyo vitu bako nyabie na marogi ndene hivyo vyo tumenyantu peta kuringa nyakurete kwereka achane na hizo vitu kabisa eti yaki eku ya barabara ya roje ya kithomo hiyo ni yaki eku ukethora bati kunenkera achana na pesa yao no tuichi kuthukia antu no tikingi gigaita thina nthiguruji industries to batariti gwakiro reverend chikongerwa ile tie Nairobi kareto branches naja tukaretwa universities naja kenda na betu bona kwa kuandikwa lakini anduke ja kuthuri mbecho gaturetera kenda tutisha na cio na gutuma kaya tafadhali president I beg you in the name of God no tuwejere Biblia na areo mekire nthiguru kethari kasarani wekire ndi woje umechokere no ntunya murungu agakwithia kethari nugo kenderea na tabia hizi utuomba ku wijarie tora murungu lakini rekethira kwa ta Biblia ere ugero ge kande guru meke ndo jo kitio ibyo kwenda utura gabyo it is not right iturombere nthiguru eje na tukiromba let's call it out reverend ukiaria ere ni antu na bo balitane no ntu twina bagwi
utinda na shirika ba reverend bere uma bere ntitite bwega na tugatinda okira ruto imuntu amwandikire ntuko ingi message au ndona ntu bae bakimakakia bakimbiranga hata we tutakukujia uni ntena thina kwejiro akuru gatura na kinya weru ruto atitura kinya 2023 tu inyaga kinyiria atonya akauma gitine kiu na bangi bagatonya nako katweka kukare maburu utugatura nthi ntuko tia igakinya na inya webere shetani ashindwe kanda ugambugo yo unte ukira na bokaigwo guo gagita muntu makia keja itato age atwithira tia tene it is okay ya atwithira na arage atwithira it is okay bati maromba jetu ni nthiguru imenyerwe na ikwe uria bataritie gwikwa nontu nthiguru iji tie muntu nthiguru iji murungu twere na imenyerwe na tuwe wotongeria bubu wega Bwana Yesu asifiwe ntikwenda kwaria nkuruki au mami kuri antu bakumbira au gote mami okwa bankaraga yara mami rungama oi mami okwa my friend yako kudwane yangu ari mchezo ndiraga that is my friend uona mami uwete kina ndi mathi nyanda ndi ala ndadirungama amen ou ne theo mheshimiwa na ngino mheshimiwa 2027 mwathani othiri abo tharime na ibwe reverend kanya gaka onde mumemba na bunde kire ni urandaria kandaria uno ntutungi twina wo gutwariria mubunge wetu na agurirwe areta uti MCA twina we utikio twina kyo ja tongeria ini ntigi kiara yora kubataritie bundombere na bumpeinya. Bwana Yesu asifiwe. Enda uninte meako ari uni unandaria twetego ona Ruto narendikiri na babwe kampeni yako ni obuikie uru twete tukone moyo Kenya na Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Kura na chochie ite buikia na rangi ukwenda uni kwanza nende mutiani ni no babu kwindo tukona yekwa yekwa inaranga ikia. Bwana Yesu asifiwe. Ende iturombe mwathani muno nikenda mwathani aeta na mbere utuduranira atongeria para mwathani atwa after this one after baba iku na baraka ndo choke twitiki murungu no abachokia sawa sawa ndo na twa metho na matu ya kuthikira na choka twa conscious yo taura na mwathani atwa kinya ume na tukiromba mwathani atwe what the Bible says discerning spirit. Once you get the discerning spirit ukaomba uche kure kubwega so oni burambo bakuwa nge supporta yo yonde bawa nate wetoringe kure ku ukedia ta your conscience tonto nurete tonto nukwenda muntu kinyabura thongomia wo baba thongomia ukadure nya muntu muthongomu and some are beautiful but let us use our conscience tukiromba tukidura mutongerio rakarabwega ibira bindiara kebe yana ukono bainiyete nende aba muntu ka ukume ara aba nyani kambwere ka unyani okay abuinyete ukono batikirete ne aba ba ta kurene nyanga chamani aba batirikana ndesu pa aba ere kanya bakethania tubaromba ere ninya kirundu kiu kithire yetu na Yesu Kristo kirundu kiu tukirombe nikenda because when you are chosen by people you are a servant and you should be a servant even when you are in that office. Tira bindiara kaka beta aba campus bakova tan nendo eta kinywa nywa mukunyola ati woro nende aba igato nyekwo kinywa mutega ko auria kan indiga untegera non tunetre bakaorirwa that we are the employees na babo ende ni interview na boye tekenda to boandika ito to boandika to athikire nontu we are your bosses wananchi ndio boss lakini ende bareta nara bato kora watu kariara tukarumwa tukaeto bionde ende wanasiasa kanku wakawondo ende nyani kure ba ikwa na ko musiasa ikwa kanisa inyetu to kuromba because we are servants and I believe we should have servant leadership. And if we have servant leadership, nyande guru ya tu ya karaboega tudere tukimenya ndi guru ine tu twinde ukiwa mwanasiasa ukiwa mchungaji kama mimi ukiwa mkulima we all have a part to play so that our country and our world can be the world that will be good for us to live in. Bwana Yesu asifiwe.
bwega nontu bwa mantu jau tukoyanaro owero yo nio tukwene ini ndero ao twina Geto FM. Geto FM baiko oinya wanga ai reverendi ai evangelisti ai mwana habari ende na upamenya bonde omuntu aikeo akawe kuja tu tuwe. We have Mero TV. Mero TV wako wapi? God bless you. And Nyambene. We love you so much. And ikatureregreta wero ende na ibeere gakundi kante I'm not discriminating. Sawa sawa. I'm not discriminating. Feel part of us. Feel part of us. Naitu poendete, naitu borombaira nonto. Endo ambediro oro. Demon ke ochereroa. Taida to no mwangambedire nde unkyo na news na unkyo na what is happening. And we get all this from you. Bwana Yesu asifiwe. Weru gongo endo karibisha, and then after weru Reverend Maso take over. Ikenda atukaribisha shiramu tutumererie na mbugere batu tuina kampeni njega muno pokawa weta bwigo kampeni yetu redong nani mtakaribisha weru imana imuntu wetu nontu yo umete kwa ani kijana wetu areto anagente muije nontu no munini muno aichi aro ndarende kuma nana tigane ndambire ko byoronka nani kadakari ababu ka buku ora weto na iba kuimenya orante kona ankada bue Bwana Yesu asifiwe. Just kidogo akiwa amesimama hivyo Frinda Kadhambi from Kerua Institute. Our institute is good. Now, Methodist Church, we are the sponsors. So, Neeto, Kadhambi, when you are here, you are at home. And you are part and parcel of us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Nikidhani kila mtu anasikia lugha ya Kiswahili kwa sababu hiyo ndio lugha ya taifa. I'm very much humbled kuwa mbele ya wachungaji na watu wa Mungu. Mungu awabariki sana kwa kunipa nafasi hii. Asante sana washirika kwa sababu pia ya kukubali nisimame mbele yenu. Baririe unde mumero. Baririe ndunga miaja nontubwa skulu ya Kirwa tikiniko. Unde omo ali mubalaba itango kinare. Ndenda kuuga skulu yetu ni enderete boeka na kwina courses nyingi muno mbijito kumenyithia ira to kuthomithia skulu area na ugo we mukari wetu ra nari na we mugeni wetu ra riri no bati kumenya mantu jau kenda mwaka jukigaruka tukirugura twina intake January ingukuromba na gitio gikinene umenya courses cietu ira tukuthithia kenda ana betu bete bakathome kithomo gintu kia maana tukone ji twina cio ana baba ingi bethirite bakiurira na utheri lakini skuru yetu ya Kirwa tikiniko ina nafasi njega muno ya mwana wende na ya mtu wende te mwana ake nyaogwa mtu munene ochigwa kure otigirire urienda kuendelea kuthoma nafasi yeku irio kwina ithomo bibinge ya utumi bia kuthithia mitundu ya urembo na mantu maingi ya kwaka mantu ya nduji na unindo ngiaja ndo ICT department kwa mwana okuya ja skuru area akathoma kira kionthe irirairia tugwatanirite na ugo we muchiari ugutetheria mwana oku onde rutero ruro representete kiru rutero ruro nari kenda na beto bakinyiro report njega muchiari akithuranira Christmas amenye kwina kithomo mbere. Bwana asifiwe. Kuna ndene gitare rega reo tumira atongeria beto na gutumira into bira twina bio kwa mwana kithomo no ntu kithomo inkurukie munda na inkurukie gintu kira kionthe kingi uthugana iria
kou nandi cukuru ekirwa ina into biu bionthe ndageta na ingwitikia twagwatanira na ugwe tukomba kuthomithia mwana na akomba gukinya aria kubati unde mukarionari inkumenya nari yetu na inkumenya na betu barabai bainari kwa unandi nkuromba muciari onari twaranirie na tumbe gutethia kana gitu kombe kuthoma yitwene ria Jesu and mission finde ndo kwiringirije yake arafu kuma au ingwitikia no mwanko gwatire mwana gantu karageta ko skuru mugwatire mbeche cha kuma ngiri 15 au wange no tutamu ngiri 35 oni nantu bara bange bagusika ruterene rwa mitambo tukagutetheria mwana okuo gwa apply help na scholarship cia thirikari na wewe muciari tugwatanire bwega utuchuire bursaries ningwitikia twagwataniria mantu jau chonde turi amwe rugendo ruru rukania na ana betu bakathoma nyuma ya gitare kai 3 nyuma ya gitare kai ra mieri 3 mwana akethira athomete gantu kombo mutethia na akandikirwa baruka iwangi ruraro rurithanagia magerio rwa cukuru cha TVET ira ita wambodies igwitwa SINDAC akandikirwa baruka nyuma ya mieri 3 ire kamutethia gwita kuthithia ngugi ira athomerete ome na ikethira ifainda inene gi community yetu mwathani wetu arobutharima ibwega nkukari na mbronchuas ira ngwitikia nkane nkanira kenda obunka kanisa ikomba kujukia pieces na nontu ba communication nkoroki nkaeja na nambe kwethimo ontu ba mtoro renda kuona mbronchu ontu itika chinge imono kenda wendo mboria biuria nkoroki ngakweresa wakinya kiru ake mwana oku akinya kiru ndingirwa thimo nkaeja na nkamutongerera inine uchionthe mwanka akinyara akojurirwo mantu jabe na akathoma gutina thina tugaguchokire mwana oku aujuri nena kiria agirire cukuru rungami mwanyene mwathani abutharime namba kwa 0703 ke mtoro ringenda umejukia nontu ba communication 0703 559 792 beta Frinda wakinya kirua tugatethania ora murungu agatutethia na ana betu tugatigira ba kuthoma Jesu abutharime. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Bwana Yesu asifiweni. Ibo weretwe, ibo kwa nonka dhatia to lo idongomi. Congratulations nonto tuweni tuko yenu na Murungu abwekirenya bombe otoria kiri wono kyote sawa na congratulations nyakiri ithurano bia kanisa ya Methodist bira abwithikite nkomenya bira ithurano bia amani na Murungu ete na mbere otongeria kanisa ei bonge nchoke nkatho nonto bwa saketie gutwata weni ndene ya kanisa ei kuya choke nkatho amona babwe nonto batwe twethera twechoke nkatho omuthio mweri nontura Murungu ethirite aitumbithia no tukiria itwiche wero ikinyete au no ntuba maromba na ntukweru ari twite ochoke nkatho amona babwe so kethe ate babwe na bara bonde bethera baitwona otuthikira wero etere theti atia so inkatho cha mwanya kire Murungu na babu asanteni sana the clergy na Kristo no ntuboto watu weni atwa mbere ntereta timu ya Wero TV kwe na barabara etete ndiunge ya mutu yua nkima yura wethera yue mutu yua tare mutu nkime ya auke akwethira we mirua kinya otetie twero so inkwenda wetia endie ba mutu yolea premium be yao kenda bomba at least ubukethia no butara nkulugi yurure mutu yo karibu sana utere ya mutu yo yo sawa ai mutu sawa kabisa karibu sana tu. Thank you so much. MCK Kanisa. Good morning. Mimi naitwa Moniki kuma New Palea Millers. Sisi ndio tunawaletea unga inaitwa Lea Premium. Iko mtu amesikia Lea Premium?
Iko mtu ameonja lea premium. Kwanza before niende mbali sana, I'd like to support MP Kanyanya's mission na youth ya kanisa. Tunawapatia bill moja ya, niwapatia mahindi ama ya ngano? Yote mbili. Sasa tunawapatia bill mbili. Na tunawashukuru. So leo sisi ni part of the sponsors. We are co-sponsors na Weru TV for this service. So leo tumekuja kuabudu kushirikiana na nyinyi. So thank you pia the clergy and the leadership kwa kutukaribisha. Now iko kitu yenye mjajua bado. And before niendelee, wacha niambie my team wasalimie, and then I'll tell you a small secret. Si ndio? Praise the Lord. Praise the Lord once again. Otherwise, mimi naitwa Collins. Mimi ni mgeni huku, hata sijaifika huku tena. Currently mimi nakuanga Chuka ama Tharaka Nithi, na nafanyia Tharaka Nithi bando kazi, nafanyia Kenya kazi. Na sisi zote ukituangalia sura zetu hapa, unaona inametameta, kuna kitu imekula. Si ni kweli? Unajua ni kama nimeona sauti zimeteremuka kabisa sababu ya njaa. Nikiangalia masaa yetu hapa, sisi tunakuanga orange, tushakula ugali tukapata nguvu, lakini kwa sasa hatujakula. Si ndio? Otherwise poreni. Ile kitu tumekula hapa ni kitu mimi nimefurahi sana by the way. Nimefika hapa, nimekuja na nimefurahi na nimejengeka Kikristo, Roho Mtakatifu nimejengeka kisiasa, na pia nimependezwa na vile naona nyuso, kila mtu nasikia anataja tu nyuso za mama. Si uongo. Ukisimama hapa mahali nimesimama, ukiangalia wa mama, wallahi utaamini hiyo siku ni yao. Praise the Lord. Otherwise sitaongea sana kuhusu unga, huyu ataongea kuhusu unga, njoo nikiongea nitarundia chenye atasema. Otherwise asanteni. Na hata kwa timu yenu, we have one of our own here in this church, anaitwa Newton. Newton uko wapi? Newton naelezwa anacheza keyboard, is one of us. So familia Lea iko hapa tayari. So hata kama Collins ni mgeni, kampuni yenyewe si wageni. Na mimi pia si mgeni, najua baadhi yenu, najua Sami. And I wish you all the best. So sitaki kuongea so much about quality. Sitaki kuongea so much about our fine milling process. Sitaki kuongea about our marketing. Sitaki kuongea mbona uchukue hii unga yetu because of this reason or that. Nataka kuambia the spirit that is behind Lea. Now, wakati kampuni ilikuwa inafungua, our directors asked themselves this question: tunatumikia fedha ama tunatumikia Mungu? And we were led by two verses or two stories in the Bible. Story ya kwanza ni ile hadithi ya feeding the 5,000. Yesu alichukua mkate akawagawa na akafeed a crowd of 5,000 people, which was an act of love. Na ndio maana tulipatia hii unga jina Lea. Lea inamaanisha to nurture, si ndio? Kukuza. Lea, to grow, to nurture is an act of love. That is number one. Number two, the second verse or the second story inatoka kwa 1 Samuel. Tunafahamu hiyo hadithi. 1 Samuel chronicles the rise of King David. Na kwa wakati tuliingia kwenye ibada tulipata kwaya ikiendelea, and there was a song that was playing. Na walikuwa wanasema, who are you, mountain that is before me? Si ndio? Goliath alisimama mbele ya David, na Daudi akamuuliza swali moja, who are you? So that spirit of courage is the same spirit that put us together. Na tukasema we'll stand against the giants in the industries, kwa hii industry yetu ya unga. And within 6 months, mko tayari kusikia hii?
within 6 months, we are now the best flour brand in Kenya. So kwa mwenye hajapata unga ya Lea mpaka leo, please kimbia to your nearest shop. Mwenzangu amesema ako na njaa. Najua kutoka saa hii atakimbia mahali anatafuta unga ya Lea. So hata sisi, after this one, make sure you have Lea. By taking Lea, you are not just taking flour. You're also buying into the spirit of love and the spirit of courage. And that is the reason tuko hapa na Weru, kusambaza hiyo upendo kote, tukianza hapa Meru. Asanteni sana. Thank you very much. Baringira nirwe. So team ya Weru TV na FM tafadhali naromba bwe yao. Phineas asikundi yako bana. Batesa sawa. Baibo bona TV na nabangi bote bona babu irangwira barita sawa. So tukambiria na Phineas Imana. Praise the Lord. Praise the Lord again. Mbeto wa Phineas Imana abakalawa. Super nkuwa atimbiche boyonto kirerutike nunomenya. Kware mukuru atawarithoni nkabwira no ari chibo. Onawe to. Anokere not long ago. Mukuru eta urambo toraiti touch. And aneo akinya mukuru aliongere mukuru etonto itaro. Itaro muria kawina ginyinga. Mura giga kumuriko tuko. Amnenkere ta ne tende no akumurika nduno gira kuithia ndro ndira rita murigite athi. Itaro akinyera mwekuru iyonko ne ginyinga kindo makyo kwa rithoni. Mwekuru bwa kailie ndi itara ko mama. Igoria ginyinga. Kwende arithoni amonerie burake orakwa. Baua baona era nyumba ikaithia nyumba weya. Begera chuene barario menarui. Kithera arithon na jokerue mbotoraithia kia ya kanaru ntibwira boka uria kalawa. Arithoni iyo yo super. Kanana rongwa is very true. And kithera no na jokerue mbotoraithi. Anyume bo uria we yaiti yakwa. Boya no ntuboto atoenia. Na super kuonto babata muno. Kanisa niringa siasa chio twitithia na areuro. Na kuunenderera weya kewa kiunu ithaira we kya mukaira. Tiguo na twakatha Murungu kirinto bionde. Reka kuria chiuria rionde nawe kana ira Murungu ibo yonto bakaraga nini. Kalawa ntu kwemwe. Wenwe ambira murume indarauragia Murungu. Ndamuragia nonto muti omubogando yo munene akamata tubogando tunini ndu kirenge gatamba nthi na kirenge ibo kinenere akirima alawe atama marunguro mubogando bogando meoro muringa nyoro ageri plaster awa Murungu ibo yo ntukithira ikirenge ke umeoro tethira tukiara kyange Murungu abutharime na neboya nontu botu atambaru sore ndi mwaria onimbe ya na ndeto cheweru ntuko chonde chia Jumatano the mwanusu na kinyatha ithatu anusu na kinyankareta mubango yo woitene kwebonge muthakia na ndiredita kunende bona thaingita chietu chewita ndeta ndimbere andeta kubanga yarabuko no woro Murungu abutharime na abongele na ontusupe muchoro kwa tukwenge aomba nyombe iratuya na nkea anza ngundere chai I hope itidirire Dari moi obuti wathire Murungu. Murungu no mwega. Magita Jonbe. Emuntu. Thank you so much nuntu bago tukarudisha kanisani yenu. Nigo mbeta wa Angeline wa George, ndetaka mubango wa Manto Kimencho. Kameme ni karawe ndete munoka Weru FM 96.4 Murero wa Meru kumadha inya. Wangatha muwanja chio tuko Monday to Friday na kinya Weru mtaani TV ni ya Weru. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Turite ningo gesha mwathani. Tuendaneni.
ya nkoma yage nguge kurita ingwitikia na mato tirairia murungu uro terekanirite thai nkoronewe na nugire turekere jore turekaira bara twatweyagia na kwina bara kamatite airaia murungu shetani ashindwe kwa ukethera no kuigwo kamatite muntu ntukwena arua ningwitikia na ma uteairia murungu wite wije amuthaure. Bwana Yesu asifiwe. Na nkagwirwa muno nyonto atuguciumia kwathikira mwathani nyonto maandiko jaria ja James yo itawa Jakubu ijaugaga tumbe kwithwa tukiathikira mwathani twebere nkoma na yega tumatuka rito mbeto wa purity nguta ndetaga mubango jwa tutharimwe jajujo juria ntukwena arua ngatumiria na kinya imbethera wankiretaga murano na mirano te murano jumwe mirano kibara pena mirano mubango jwa kana kena na kinya twariuma kibara bari nguranone mwathani ombe kubutharima na abuthithie mantu ja mega na ja manene. Kristo turite dingo gicha mwathani. Kwa majina naitwa Kanini wa Musili, alafu nakwanga kwa department ya transmission na technical. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe church. Ibobo ibinde. Yetara kwamba tawankadharinet bedande station admin wa Awero TV na Awero TV, Awero TV na Awero FM. Na ntukwena ro itukuga tugweretwe butugwete ogeni kanisene yenu. Our moms bodongi mono mnapendeza. Nya TV na bodongi sana. Imbethera nyando ngamerete rutererwa oendia na biashara nkabwira kethera ina business ekuwa wome kinya kethera nini atia bato Awero TV twinakanyaga kila mtu wenda ku advertise na batwe ukeja hibogwati ogeni mono. Thank you so much. Tugweretwe mono kethera twina abwe. Praise Jesus. Kerieto ibeth mwendwa ini anti mwendo area ureta mubango jwa Saturday ke kana Kawero twina nguta okethiria kana gaku karea unja dathai baingito gakarekerio gakathimo gakomba kwaria na anti Puri na anti mwendwa tukagacethera ndumba iria gakwenda imbethera nkithe ya stories kana nteto cia TV inkwigwa nkeni sana kwethira ndi amwe na baubu ntukweja narwo butharimwe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni timu hiratu ni oi nkai ya tebaki kuna bangi baba ingi kamereni au tuina Jeremy kamerere ingi tuina Leni director wetu naara ngari nerapo kuona arora ni Ken driver Evans ya Aurora kitha kungilorwa ndauloni obundikanie na inkwenda LC yoa menya bogwari siasa muno siasa hii batu turande kibantu to itu tubudetaira lakini batu to nawo tudetera sawa mono no wethera eburi no tuete ngwe kwithrari representative wa Awero TV na Awero FM rutera rweku roburi sawa loirere ya yukiante to chienure kathukia kana ntukare mubunge no amwe buru kuthirete ni mwana ntu yo kuante kwenda bu surely batu turandi kibante to utere twendera tutire awe muntu batu turitante tora chiethete atia ikari so muntu ro kuitu twareti orongo na areti mantu yawe na yakaibekana kire antu batu turitambisa ira uwengwa uwire sawa na batu buru utere twendera batu turi atumwa so bona batu tukioro nau batu tetera non titu twetha ciatia tubutetaira te sawa so inkwenda kana kagenu kabokarite kethia atia kabokethie. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa marieto mbetoaga Kimutegi iyo nimboretagira report kuma Bore kuma ngishigo mbunge kya Bore ngi report ya ndeto cia Awero niyo kambetaga Kimutegi. So kuma kiri management ya Awero TV mbetawa mutembe Edward ndiburetera mubango yo warwe siasa tuko chionde cia Lamisi na nteto cia Awero ndiburetera mubango yo kuokia Mande
na Tuesday na mubango yora kure arandi kibanteto tukaranthi ntuka Jumatano rukiri twapole zora mantu yare kire mantu ige witi na mbere na kinyasi asiri witi na mbere anthi kurune yetu so ito chokia nkatho kabisa na itukuwa Murungu ete na mbere kubutharima ete na mbere ukiria kanisa na bwite na mbere kurombera kameme kenuka Wero TV na TV yetu kende ethia ate ete na mbere okura tuburetera Wero nture tesa sawa super tuteyire otheri tuyo chokia nkatho na itukurombe wa mukire kiewa ketu kenda tukaranthi hiyo ni mokeki gonton karetu we appreciate ebonto kwira ware ondera Murungu iboya tibu Thanksgiving tironde oithera nayo imura kia chiuria you know iboya ochokia nkatho ko unende super mbitani yangu bashe tekwa ne anto kana ne anja ya Wero as a way of Thanksgiving mbere tu tukwana turekera njara nyaba tu bora urekera tu anatura thank you Bwega, thank you so much. And anto bareka eronjara pa erekerete saindi. Takewe to finia zuke o chamani ayo yowe. Kidera kwe into ayo kirie kuma kiri yo o mo ekuru to moita sia chubuku. Aiye kene ana wira boko ende nyani ambu e bwawe. Ntenda kori ya kaile, babu buiche kaile. Ote menya kaile. Eta wankonde imagine ende kaile nang konde teriga kyako yo mo kuru are o medale na kinya mami o mwari mo wacha maneno teria oto bonga buyene bote arie bote dekete ndindiara de moara ge TV nang kahuria muntu na inkumanya ukuru bawe inarite tende tuisionde ende karika na national ritete Mwadhani hapo tarime, God bless you so much. Mutembei. Ndira kara ke TV ni anaura aikanda na ntora siasa ba muenda idile ba mwera bakiwa tiwa sore. Tete kagie daira mtu mpole o. Daira ngenti muno. Bwega, mwadhani hapo tarime, God bless you. You are doing a good job. Na mwadhani ete nambero obutumira nikenda watu ira kinyera tutikuona. Katurombe nontu kwa pa mwadhani ete nambera ibatarima ono mweki wa intobi Murungu baba na mutana kirundo mudaruto shokerianka do mwadhani ontubwa endo baba Wero TV muno mwadhani tukromba ontubwa familia Wero TV tukromba ontubwa mtura erina kroto ku marete narona nibwega arete ontubwo ura mwadhani baba putumite Wero bwedera purindene ya Kenya itukromba mwadhani baba wa mudarime ukadarime bara kuritangu nguge nabo bonde nonto wapie wapira biembere yetu na bira binge mwadhani kinya biteao bira bitumairwa ndene ya Wero TV turoma mwadhani kenda biobi byakura bobwega bwega mwadhani nonto bakona bwega pe mwadhani akewaga ushokia nkado mwadhani amukira nkado ishumete kwa Wero TV na mwadhani babu itu nambere webadari mankuruki nikenda bakuritaira nguge na nguge mwadhani yetanambere kugana umithio nontu barito Kristo mwathani wetu akuroma amen. May God bless you so much. Ibwega ndenda kukaribisha athomi betu ba ithomo batuthomere ithomo bithingatene ubing'ana kenda tukaigua ruteto rwa mwathani twambiritie na kithomo kiu karekia mbere kia karekia Luka jange ni bwinthe ou onto ibasi nkai kenda tukaigua ruteto rwa mwathani. Praise the Lord. Tukathoma kithomo kia mbere kuma ibuku-ini ria Luka, Luke 10:38 to 42. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Maukuja makurui namba 1166. Muthomi mbita wa Susan Karwitho munene. Kathoma mwathani agentethagia. Na atiri
riria baciitirite na njira arakuruka mucii muna muka ng'ania wetagwa Maritha aramugwata ugeni nyumba yao yawe na mwekuru uu wari na mwari wa ng'ina wetagwa Mariamu nawe nakarite nthi magurune ja Mwathani athikirite ruteto rwawe indi Maritha na ithangikagia ni untu bwa ngugi nyingi akimathira antu babaingi na wareta kiri Jesu aramwira atiri pote kuria no atia mwaro cia antigite ndita ngugi ndininka ndakwerenca umwire antethie indi Mwathani aracokia aramwira Maritha nuthangikite na kairi wairigicania na mantu ja maingi indi no untu bumwe buri na bata na bu ni ati Mariamu na ithuririte gicunci kiria kiega kiria atikoro tunywa. Mwathani atutharime. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona kithomo kiu kingi kiumete yukune ria Tito chapter 2 verse 4 to 5. Nikenda bona geria akabaria anake kwenda arume bao na kwenda ana bao bugetage ume bwa nkoro na boejage baria bagerete na ariti bangugi nja ciao na baria bathithanagiria mawega na bathagwe ni arume bao bongwa nteto cia Murungu itikeje kuthumbwa ruteto rwa Murungu kiriana bao. Bwana Yesu asifiwe. Tukona kithomo getu kia bithatu kiumite yukune ria Mathayo 25 kwambia 31 mwanka 46. Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Na taito eriuga ntuko nene ya igamba. Na riria mutana wa mtu akeja na mwago jwawe amwe na araika bonthe leu agatugwa na rurigene rwa mwago jwawe na migongo yonthe ikothurana mbere yawe nawe akathurana bamwe na bangi o ta uria murithi athuranaga ng'ondu na mburi nawe ageka ng'ondu rutere rwawe rwa ulio na mburi rwa umotho leu munene akera baria bari rutere rwawe rwa ulio njoni bwe butharimitwe ni baba jukieni lugai rwa unene buria bwathuranirwe kuma o kiambiriria kia riria nthi yombirwe ni kwithirwa ndari na mpara nabwi burandumia bia kuria ndari na nyonta nabwi burankundia bia kunywa ndari mugeni mpumite kungi nabwi burangwata ugeni ndari kithunu nabwi burambikira nguo ndajetwe nabwe bureja kundaitha ndatheki nabwe bureja kireni leu baria ageru bakamushokeria bauge Mwathani nere twakonere uri na mpara na turakurumia gantu kana uri na nyonta na twagukundia bia kunywa na nere tuonere uri mugeni twakugwata ugeni kana kithunu twagwikira nguo na nere tuonere wajitwe kana utheki tweja kirigwe na munene arabashokeria arabera nima kankubwira atiri o ta uria wathithirie
bwathithirie mantu jau kiri umwe wa atana ba aba baba anini mono nini bwathithirie igita leu akera baria bari rutere rwa umotho umeni kiri nibwe borumetwe eteni mwankine jwa Kenya na Kenya juria jwakitwe ontubwa nkoma na araika bayo ni kwithira ndari na mpara na abwe botendumie bya kuria ndari na nyonta na abwe botenkundie bya konywa ndari mugeni na abwe botengwate ugeni ndari kithuno botembekire nguo ndajetwe ona ndathekwi na abwe boteje kirini leu kinya bogashoka leu kinya bogashokia bauge mwathani bagashokia bauge mwathani nire tonere uri na mpara kana nyonta kana uri mugeni kana kithuno kana wajetwe na utheki na atwe tutigutethie leu akabashokeria auga nima kankubwira atiri ota uria utathithirie kamwe ga toto tunini nini butathithirie antu bau nabo bageta guntu kuria antu bathangikagua bagikanagua Kenya na Kenya na mtu na antu baria ageru nabo bageta guntu kuria kuri moyo jwa Kenya na Kenya ruru ruteto mwathani kiri ana bawe ibo baba ubwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Waninya mwathani Murungu tweterete kiugo ruteto rwaku rwe moyo ruteto rwaku iruta we maguru jetu mwathani umwega rura rutwikaira wero nikenda tukomba gwita tutocha miromo yako na mathugano ja nkrochia tuja kuka mbere yaku na gukugwiria igwa mweninya na mukuri wetu twaromba ibwega. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bitawa Dorin ke barabara yageni umurithi na Yesu Kristo imonokio moyo wako nditangugiru nogone circuit ndi superintendent minister na ndi coordinator wa Women Fellowship Methodist Church in Kenya na inkwira mwathani Murungu ibwega nontu bakweja kiumie ne giki gia koro ira area kwa na ekoro bara nditaira ngugi na ngachokiria mwathani katho nontu bobo na mbere emburirwa kuga kiumia giki kijite tuchemanie ni Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. Twina kigomano gietu na imbiji tubangite kwija ambuge mwathani nambonoketie ndinokuja ati mwathani nombaga na nathithagia mantu amega ngachio miona nkomba nontu the time is not on my side mutumiria no wira wa no cherithiririe kiumia na mutumiria no ne nkairo aro mwisho kana ne atia tugachiumia kithomo gietu kana kiugo gietu na arua kiriuga na gichunko present with Jesus in the distracted world. Wethera wena Jesu nthiguru ina mantu ja maingi jaraja kuritarita antu wegene no tugine. Wethera wena Jesu mantu ja kario uja kalina ja ingi na situation kario re kari lakini ukethera wena Jesu. Na turigwa stories kana rugono ruru ruri amberia riria ekuru baba baire Mariam na Maritha bariongeretwo in Jesu ndene ya nja yao na ninge bethirite bagichemania na Jesu at different capacities. Oni betaga the hands of Martha and the heart of Mary. Njara chia Martha na nkorwe Mary no si describeaga njara chia Martha igaita ngugi na nkorwe Mary ne kethira ikimenditeta mantune cha mwathani na jau John the interview beyond the ibibieka it only depends how you use it. Ningi anto baba kana mantu jaja tukwereswa janto baba irere baritaga ngugi bena Jesu
umwe akiritaga ngugi na njara ciawe na ungi kinya emethene na irio tukwigua ujo gwetwa Mary aliuga Martha akimuripoti Jesu nwe aketa akamwira nwinogetie na nwi distracted mono na mantu ja maingi no rethira wina worries nyingi no rethira wina mantu ja maingi chareja gugutanga ndigwa Jesu naru akiuga kathambi ndigwa Jesu naru akiuga njaneti imanto ja ikuja uja kwingirite mwanka ja kurita ito tugine bo mwathani ja gwetaitithia imanto jara jenje ku ira tukugaga nkamenyera nje kora nkomba imanto jara je community ne kana imanto jara je kiriana baku mwathani murungu aritoria imbie witwangaratanĩtie ya twita utugine bwawe na ningi tukerwa distraction ici itomaga batwe igatwe baeberia kwethira Jesu aria kwina atwe rĩrĩa twĩna mantu jaja jonthe jatu distracted kana jatwangaratanĩtie Jesu nawe ethaira ati amwe na batwe no ntuba kwethira itumwe baeberete na tukethira tutiakwinwe tuthikira kinyore agutwira no ntuba ituma bibingi biria tukwigwa gontu mwanya na Jesu ageta na mbere gutwira mantu jaria tu distractan ka jona kire antu baria Jesu etete gwita kenda bagwitira ngugi omware tagetwa akauga itonte onora no ntuba kwethira indiragurite munda ndeta kujona you can imagine ketha no ragurite munda no rambete ojona mbere ugura excuses imoto ejana nikenda tutigaite ngugi ya mwathani kana nikenda tutikethira twina mwathani ni excuses iria ite na basis kinya anini onge akauga indiragurire mwokoro kwa itondekera ntiumba kwiza nonge akauga ambete bambe nkere antu betu ibwega na Jesu akabera muntu uria wikaira njara muraone atebu erigo chiogora na nyuma nonto achiogora na nyuma kwena distractions nyingi iria akethira inyanto bakiringa gituma jauria bantu bara bakamatite kionje kiao bamwe bakiora yoriugo gagikinyia bangi bakiora ya mantu ja maingi Jesu ariuga batu ituko distractwa imantu ja maingi jaraja kwithira jakija guturo ne bwetu na torirwa there is nothing better than being with Jesus. Utege ntukingi kiega ja kwethira twe mbere Murungu. Na kwethira twe mbere twekire Murungu turirwa ikwethira tutimanto nejeto na ninge mwathani Murungu agatukamata turi ekuru na ru ande basement ja komono ke manto ja ekuru mwathani Murungu agatwita methenewe nikenda atonia batwe ngugi yetu tinare akiriko nere na ngugi yetu te mantu jau jange tuthithaia indi mwathani Murungu ena space aratwithirite turi na ikia kuga the one thing needed is for mother to receive the gracious presence of God and to listen to very word and to know that she is valued and not for what she does or what she does but for what she's being of the child of God. Mother, Jesu arenda kumwira mantu jau ukuthugani ijo thitha ya kenda oni awabe to bathugana ya riria twanenkera Murungu tuki mwiraga atukunenkera ututhithirio na atuthithio na kenda ututhithirio na mwathani aritwira na kwenda kuigwa twi valued na iria kumureta methenewe nikenda bakomba gushare aigwe valued na aregitwe atithirite valued igitanira karaja kana igitanira kwambiria fellowship imbira ekuru ibakuru kaira mantu ja maingi na barerwa intobiago ibithatu barerwa kimwe ibibiria. The one B was the Bible, the other B was the broom, and the other B was bath. Ekuru barerwa biu ibio bubwiri kwethira bwena bio ekuru barakinya amwe na ande barauga tukegera sasawa na inya tukathoma Biblia nontu batari baumare omebete batumirie ruteto rwa mwathani bari bathome akina bathikire
na barachoka barauga nandi tugaciaraga na kiu na twachoka twaciara na kiongo. And they made a decision that they will go out na egitara capitalism na egitara ingini kenda bageta kinyabo kwethira very important then emission ira murungu abatumire. So mwathani murungu ari turikania na arwa each one of us, we are not valued for what we do, but we are valued because we are children of God. Na arwa mwathani murungu na ago turikania bamwe betu bomba kwethira inyote ubakomba kuthithia nja ciao nonto igitene riri iriranto bakwa frustrated. I don't know whether we have many young people bakinyete kwa frustrated na young people tukarete twebangenjana and what they have achieved and what they can do. Bamwe babe na ithomo binene muno lakini batena ngugi na batu tutaritana kinya ana beto what failure is. Tutabaitana kugwa imbi tubaitanete victory all the same. So the time they are facing these things that they are facing, but they are frustrated na bakaigwa jeka ndigurwe kinya mwisho na bakaigwa jeka batiomba kuendelea iketumba kurunga mambere bolisi bakamwira andathano ntote kenge ntigerie na bangi bakaandika kinyo visualist ciao bakwe gukariona naona nonto bakwitha they are frustrated na ibakinyete mwisho. Jesu na kwariria kinya ntu babethi akiberaga you are not valued because of what you do. You are valued because you are child of God. Bwana Yesu asifiwe. Kuri ekoroba moba kinyete kinya kwethira jaraba thitha yote muntu inya wa appreciate kana kamwe gitare mwe kaigetwe ithea kiugo teu ngina thithaia geta karinga ngina ke uranguo karuga ngina ke thamba yinto karinga ngina ke remaga karinga ngina ke thithaia mantu ja mainge keja kera ithe baba tika nkwire bonete mami akithithia ngugi nyingi yeti ugo uga atinda anja no tikia thithaia. Mwathani murungu aritwira the little that we do bunka ke tukathithia tumwendete na tumutegemete kau kanini uthithaia nyangugi ne mwathani however little you do it, that sacrifice that you give kire mwathani aliuga you are valued nonto bakwethira timono uria biria omba kwa achieve kana ende ibiria ukomba kuthithia wendene mwathani akauga ugo we mwana mwathani negitene riri turigwa ojonge endaga komesha wothie ojonge by how busy they are and how much they have accomplished. Kinya batu tuimeshaga by how busy we are and even by how much we have accomplished. Okay, there are mtu ambise ntuko yonde ende ukamuri yo ete mbise ukithitha yate de muomba kurega inyo kwira wamba kwithira mwakoro arithitie nguko akwirite ngukune ukamuria nguko ichi aku at the end of the day what do they produce akwira I'm not even sure. Wamuria ngombe urithitie ocho na niu uriterete ngugire imbicionaga agakwira ndita ngugi utikio bije kira kithaira kirio. Jesu na agutwita nikenda batwi tukathikira uria agutwira nikenda tukona product ya mantu jara tuthithaia batwi twamba kwithira tukienda kinya ku meet expectation nyingi cia bangi batwi ndene nthiguru ici igitene riri no tukinya ba social media and other things turikwa nikenda tu meet expectations iria bangi batwikirite jaura tugaga minister batu antu batwikirite expectations nyingi batenda bauga tutithuraga bauga tutirira inya twakwirwa bauga tukari bathugana yana beto ikoromba baromba na kuthoma yuku bageja bakethera na beto they live with others and they are like them, but those are the expectations that they are putting us. Jauria Mary Maritha akwe en expectations nyingi muno cia mwarongina nikino ntote kwejonte thia ngugi ici nkuthithia. The world will have a lot of expectations on us, but mwathani no agutwira we can't be that perfect person. We can't be that woman oria ombaga jonde na akathithia jonde tutithira turi akuru bara bombaga jonde tutithira turi ana bara bombaga jonde tukalemerwa imantu ja motorone bwetu na rira twaremerwa
we need to forgive ourselves. Ochirekere in your weaknesses, because everybody has their own weaknesses. No ntuarega kwirekera otiomba gukaranthe dene otoro bobo wena the joy that comes from God. So expectations you chionde to ekaerwa. Expectations you chionde to expecta wane utobweri okara. Mwathani Murungu aretwera I expectations you tomotege ake na tomwere atombithie jara tukumba. Na torerwa magite ne jangi tukundistracta muno ni otoro bobo non to barifule ko move very fast. To can distracted into many things. Luke 12:25 eduga can any one of you by walling and a single hour to your lives. Sometimes what we do on our way is not very important. Wale chia to na manja maingi. Turorua bahatu komakagweto ni atagwa akara. Ane atagwa akara meake 10 ekeja. Ane atagwa akara meaka 15 ekeja. Ane atagwa akara meaka 20 ekeja. Mwathani aretwera kuori gwetu gutiomba kuongera kinyambi, gutiomba kuongera inyethari mwotorone bwetu. Kira kina mbata, it is to fix our eyes on Jesus. It is to sit closer to Jesus. It is to do what we are able to do. Renda mwathani rĩrĩa agatwĩra ndare ampara utikiondomerie ndare anyonta utankundia ndare sel uteja kombona mantu jau manini jau those simple things that we think that they are not things. Icho mwathani Murungu agutwita tuthithie tijara manene ja gwite tukina maja matha tu are so distracted mwanka tureka kuigunya riria mwathani Murungu agutwariria torero itukwenda gusavange itukwenda guserve families itukwenda kuenrich our lives tugenia maisha jaja nonto ni ucheja marito itukwenda kinya kutethia na beto our neighbors and at the same time kulitira mwathani ngugi torero where would the church go without mothers? Those that works in the church ekoro ni unkwenda kuborikania na arua ni atatomba kuthithia tutena bau baitango gikanisene bau batandika itamba bau bathamba ya kanisa bau balitango ge kanisa in the ritual things that they do. Those men that watch over the church turirwa ni atatomba kuthithia tutena mabatha menya baba inge bauga maritha no thithitie mantu ja mega. But we also need mothers. We need mothers in our church. Nikenda bomba gwita nguge mwathani. Na mwathani aritwita nikenda tukomba kumrita. Turikanwa michietio yetu ira tware na arua. Nkageragia kuthingata Jesu Kristo. Nkageragia kwethia nje kwegi Kristo. Nkageragia kuthingata ngugi chonde cha kanisa. Na twathithia mantu jau turirwa atiri iro tukomba gukara in the presence of God. Iro tukomba karaniria na mwathani ari amwe na bathu turirwa activities ire tukwetha twena chionde guru ici ire twa no time to be still in the presence of God. Bathu turirwa moro tujwe kuru mwaka juju tukarete tukiuga tukireki tuigora mwathani Murungu agutwira tukireki twetere ora mwathani Murungu agutwira na riu tugo irira mantu ja kuritwira buru in your life mwathani ekwira kira ki wigore agukwira wengwa wigwe sauti ewe na ate gukwira nonto sauti inge ikeja inyinge so thimu yetu ni onkwenda kurikoburikania na adwa etwire tukire ki mbere mwene inya mwathani Murungu na tukiria metho jetu tumutege nikenda tukona uria kuthithia dene yo turo bwetu na agatwira atiri nikenda tutika end up in anxiety nikenda tutika end up troubled nikenda tukomba kuthithia ngugiria mwathani Murungu atunenkethete without resentful of others. Aneke batitaga aneke batereta irio aneke yani wakarogite ta iba ubatithithagia ngugi cia mwathani turirwa batwe na arua utetorwa mwathani Murungu rwetwira itwite ngugi mwathani tutina mantu ja uchonthe ja kuria ni atabange bakuthithia maritha go Mariam gote kweja ontethia na aja kuruga gote kweja gwita ngugi cia kanisa ukaigwa ja wenko gwita turia encourage na arua kenda rutika resentful tumbe gwita ngugi mwathani tuyejene na tuije itu mwathani etete tututega bara bangi ni atabakuthithia
tuti utegoro ngine ate akuthithia antu baba ingi ntuku ici bariuga ndienda kanisa njega ndienda kanisa nthongi antu abauga ndienda kuwa mtu mwega uria ukathithia kanisa njega. Bwana Yesu asifiwe. Bakoria na ate kanisa ikanthithiria batikuria na ate nkathithiria kanisa narua mwathani Murungu na agutwita turiorua. How many times do we serve without and forget to be nourished by God's word? It is like expecting good fruit to grow from a tree that has been uprooted. Turirwa rira tuingia mantu jaja jonde tukuthina jonde kurone ece kugia kunde kora tukugia guchwa bionde bira tuguchwa. Turirwa batu turi twarego karamethene mwathani untu tukarite na aru tuigwa mwathani agitwikire inya tugakaraja muti jura jo atemerwe joroma na nyoju gai muti ende ijomire mwathani Murungu no tweta tukaremethene we na arua kenda tomba go stand the final day ira tukwira wa iria kugaga ntukwe muthie keja yeja na atatukathithia batu itubwiri ukaramethene mwathani na twatiga mantu jangi jara gutwingira nikenda tuigwa sauti yewe na mwathani Murungu na gutweta each one of us kire wole zira twena cio ke distractions zira twena cio ke mantu jara twena jo etwira to sit down kana tukarenthe and rest in his presence. Mwathani etwira tukarenthe to rest in his presence and to hear his words and to know that we are loved and we are valued, to be renewed in faith and to be strengthened for his service. Mwathani Murungu aritwira batwe na kwenda tukire kimbere ekuru bakwa itobie sinkine nguo chiri au iteori no gakaranthe na ngirasi enjuice kana gikombe gya chai no karekira kuguru iguru ria konge no kanywa utekubore nonto ngugi wingi no ugwoga ita our self care and self love. Teka we muthao kogo chitekira care ko kwendo ugwo karaboega no ntwarega kwambo chiendo chitekira that self care no rega gwethira wina self love utiomba inyosa barabangi. Jesu aritwira batu tukaremethenewe twambe kwa nourished na twamba kwa nourished kana twamba gwitanwa nwe toigwa ria gutwira tumare nandi tugasavu bangi tumare nandi tugaite ngugiewe tumare nandi tukaite ethira ngugie mindia tukere bangi what is happening ethira batu turie kuru tukere rwembo rwa tukwina twechumbe nthi kuru tweweru twite tukae chumbe nthi kuru twite tukae weru. If it is meant to in their homes, in their community, in the church, twamba kurero imwathani tukomba gwita ngugi wingi. And I mean these things where antondoragia wamba unplug yourself from your phone for only 2 hours and even a week. 2 hours a week tukainyande. Ukarita distraction iwe thimo noga cry in the presence of God ukameditate ukaigwara gokwira noge kathimo nthi itwaere addicted to many things. May God help us to be able to sit down and to rest and to be nourished by him to get the strength kumba mantu jaja jonde tukwithia twina jo na mwathani wariugaga atumbithia na nago twita methenewe. He is inviting us methenewe ikenda atu feed tumba kugea inya gwita gwita ngugeji ingi. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, amen. Wewe irongani ro coordinator kweli. Aya ikitha. Ndabona ndaje kimenti kionda na apu ntevidia. Ikitha. Ndabora woko the ikitha. Ikitha ro tumuringira rweru rwega rwena murio. Tutemwendete. Tutemwendete sana no ntu ya wafora kani go ikitha. Ni our former immediate super then nari saketi nitomwendete sana ikitha boya na wele kana hekolo otorura mantu ikolo totia nara ikitha karaka steward na ro steward watujafanya ukata kabi kamunju te aya ikitha nera tomuringira kona tomwenya kamunju te aya 1 2 go kamunju itoko endete sana
ibwega no ntubo twa rutoto rwa mwathani ndaigua not what you do bikumata muno kira kina bata ni umenya I'm valued no ntu ndi mwana wa Mulungu ndi mwana onkea ndi mwana wa itonga gitawa mwathani ibwega sana no ntubo twa rutoto rwega rwegita riongwa ekuru tukikieria ndiri tukirimira tukori rwinyi kunywa chai turugire baro akara nthi ukanywa njuisi ukarea ukanywa ukanogoka kenda wona ngumba kuruga biogoro teu na ibwega no ntobwa akuriba tu supportete akuru we salute you akuru banari tunawa salute inya baraba te ukare we salute you no ntono butwe takinya mbeche chi ikundi ibwega nende bia twara mbeche itwe turira ibwega Yesu nabo thari me nabo ekebwega ibubo tutwara yo tweria ende mbeche ciaria ciaya ni cieto no ntucie mukone jwetu Yesu nabo thithia bwega akuru na bwe babata na itubwendete no ntubure antu babega tunawapenda sana wazee na ndei bwega turienda kuthiria kiumia getu tukiuga tuka support Sharon with the little that we have ikomi riaku njeba Sharon I mean Sharon is gone so tuka support obirio kona chia ogatho ine na etere ugato wa the number kenda baraba ina mbecha soft iriaja ke kandi kaita either faith kana gitonga so baraba kenda wikira mbecha tukwenda gu support anto banjera bara mekire kuonia Sharon wendo ari kerua only for 16 days after ayako thitheru accident na ngote kenwo ararigetie wenka atera bange bondi ba etero imwathani so wenka aratigere na mwathani mbugona akara manto jomba kuthuka mama bakuja Sharon imo youth wetu kithabu je faith no mo barabara ringa focus on mzuri focus dance ojangina ametamburo kiobwega okaigwa mureo but nande imo youth wetu na nya kuthukia manto burara graduate this year murethi na Reverend Pauline baba etereke athone kiu gwita gucokia mukatho ende mwathani na ronere bu aronere amunogokie arari na spinal injury na ne athithiritwe nya surgery na kijo family rachiomete na chore na ntobondi barachiomete ende mwathani ona ikwagirite amunogokie na ikio ntu tukuromba no ntu batu itwete njere na itokona the need irereo kuna ndi Murungu kethana kuringithitie na boto aro iro tetoro mwathani ri randa ajetu no ejere kunda ithanda na mantu no ambo no ejere oratonyera this is the number ke baraba kuigwa iba kwenda kantumire ya faith 0717 128 154 0717 128 154 egaita faith somebody tijeri utadurenge doga 0717 128 154 eu nio namba ya ngina wa Sharon na no mo atumiria beto ndene na risaket na mwathani agatuteithia jonthe jagakinyanira ibwega ndenda tuikitherwe renge turingaringire wero na braba na cash money tukaita ankwenda tukithiria kiumia getu na ugo ukuigwa utukina rwembo rwa kuthiria kiumia getu ukaeja na biro kwenda bepte 10 igana ngiri 15 ngiri 10 kuja na inyawo igwa no kwenda kunenkanira bada it is still okay na mbewe ni ono utumekaire ikitha rwero ku renginya thano cwa mbesa ikitha ndenda turingire wero ba kututhithia mantu jamega na arua riu kana kona ya muchetho sasa ikitha msuri ankwenda tubarukiria no
rumwe na tumunju twiri wana abirite nguta age turetera kinyar mantu ja kanisa ibwega mono na bau bange bonde aikitha nawe reka na uthuku reka na mantu bau turetera bau chokia nkatho ndene na risaketi na 5,000 kou nandi batibati kwana otheri tutabatharima haya 1 to go tubeka munju twiri 1 nga ingine nga itubwendete twina risaketi bweta bwire anene benu we appreciate kuya kwenu kiri batwe na bwatu enda kinya atomiri nya betu ibatoma area please you can call us no tutomerie sand kana atomerie bututomerie sand bututomerie sand atomerie bwenda sand iko na nya baba onaro kenda capacity chionde nya bwenda unura tutrona murimi charuruku umwire nya na itore mabwega na bwenda guturia na kinya muntu ara warairia nteto cia ndawira tutumira cia kugira rone isithea ne ukiria njara no botwite tukejo bora ndawa na bibira bite kuendeka miundene yetu ndia kuja anatengeneza maneno kuna ndai bwega ankoromba turunga matuthirie kiumia gietu na iturombere ukaurerua kiumara kethera murungu na kutharimite wejoge kaira biria ukwenda au kenda tukatharimu ukaurerua na nya tongeria betu baekorobothurania kandira kenda tiga sainwa tiga choka kiri batwi na ndenda tugwatanira kitharimo utugiwa murungu bara botemenyekana ora bongana boro karagia ngoro cietu na mathogane yetu ndene Kristo Jesu tugi na Yesu Kristo tukathia ipime getu rimbo namba 68 Jesu akatha na kunde nontu niwo twitite akatha na inya kiri jau jonde tukwenda inya jau jo turigeria jo twangaratani akathana kuna ndi ukijaga ukiritaga bitu kugira Jesu akibotharimaga bwethire na igita ririega na section steward sibo gwetu aja i steward do socket kenda bothire kiria na kunde okorario wareraga udene bowe bongerwe bokinyei turibia wendo wawe bwigigagwe emegamo oyonde yanto kinyatwana tugongage tesoria otanaga marabagwe tukosionde nainagerwe eterasionde nitorewe reredongi nekumagwe nemegongo wendo endomwe wigigagwe emegamo oyonde yanto kinyatwana togongage tesoria AJ ni Wero TV.